Naende mwana mwelo eli wa chalo kicha kwa chavusia ungu. Nenda okuya yu nengwambe ya kibindi genga mwete ya ba kitawa oman kongela oman kana kumanda oman kani kitu bali ta kumanda oman na kitu ile ta kitu ba Biblia Allah kuimana uwa Biblia ona bala ando nime kwazia unaosoma Biblia enese kwa na boko soma ya muya omo musomo Biblia kutongera kwa mmea kilungu cha 12 muswa wa miongo 3 tuisoma kutongera kwa mmea kilungu cha 12 muswa wa miongo 3 baityo kila ndato ni mwiya misubi hii na komeka nduga miongele kana kumeola jibanye kitu ndo chambwa ti kuongela kana kuola tuenda omana ogo although Bible ni kana nitendo kamiongele ndeto Yesu kana kumeola lakini tuyomeola kana kumeongela tukita kumanda umani mbeyangane nundu omani ne museo no muzi mana omani kuhusu mwambeleni tusomera wangala ba Biblia nundu ningwe na pastor alama somete Bible manzongie na maikanzongie mabugu menza wa Bible nenda manzongie ba Bible nundu wa mabugu yange mabetangi wa Bible Allah matai kwa Bible mayo mambai lakini mala ya kwetu mabetamba mapasta alama no tu kama ikanzongie ku maikanzongie matomete mabugu aso mando manzongie matomete Bible matosomea sawa mwamililio wasoma Biblia ngayombia ndomena ningo musongia atuka na ngayombie mundu umwe Adam nwa akomweto au mwewo wo womba watwika if muka wake matwika ndomena matwika ndwele kulingana na Bible Adam na Hawa masisia na siana ile moka ndomena andwana Adam awa Abelo na Kaini na twika ndwana matwika ndwana Kaini nundu wake mundu ela ndembo mundu desi niwe wiye kiu owa Abel pati ala nomena pati ala ando atatu Adam awa na Kaini nundu Kaini owa Abel pati ala atatu yu nene akuli wasoma kani mweto we mbeledio kilungu cha kana kwambia muswa wa 15 kwambia muswa wa 15 kutheyo ngotabye undu Kaini amina kuwa Abel kwa ndiwe na Jehova amya kondu wao oula uko wa Kaini nuka niwe kundu muonza na Jehova amwithia Kaini ubano kana oula ukamwithia ndakamwa na Kaini auma mbe wa Jehova na atwa ndi za noti ngaliko za umiloni wa sura ya yeti kumanja Kaini la wo waye Abel ni wa umanewe na adi yui ikundi la kwa nole yumba iwe tikita kilungula kiati ni mosiani o maka Kaini kumaanisha Kaini adi unu wa ndio twana ndio twao Allah ikundi la kwa leo bikapu ndio twao edanga yombie Adam amumbe ya awa na masi ya Kaini na Abel Kaini wa Abel batia la Adam na Hawa na Kaini lakini Kaini la umanewe ningai ni waende umiloni wa sura wandisita wa noti na bikaku atwana ningi kinugula kia ni bati mosi anyoma Kaini kumazia bikaku ni waende otwana liwo ngwenda munda bie mungu ni bata nomana we bikaku aende otwao kulingana na mayo nundu beke sungu mukuti kino nenda wa pastor munzungie mutumita Bible ino tusoma muda utumia mabugu ala mabetangi Bible na ene ndokolo ni kusubscribe channel hii cha Busia Unguna oi like na oi share everything akakengele ka wera ni promote no nigenda twende na utuga nyaye na umani kuchambua umani undu sidulasi kisungu mukuti pa Bible ila ne bindeze